ebiyatuhire nangwa nekeshongoro kigira ngu obare emigisha yona y'umukama kuhire noija kutangarira okukunda kwe umwe kutungaho some challenges kutungaho kuhigwa kuce oshangura hanga yatufuruka oshangu tariho nyenchakare oshutumbwe nturukurenga konka twebwa ngu akeire nabwo akatwatirire nikahango mnonga obuno butumwetireho no butamwetireho agumire arurahanga buzima owatuhanjire kandi warebera urugendo rw'itu nawe rwenda kusisikara hati kandi akatwohorereza umwana wa Yesu Kristo kubasa kumana atunganirira kuriya harubaju rwe mbwenu tukagira omugambirizi twine PR aharubaju rwa ruhanga witu kandi nawe Yesu kuyagire omwiguru kutebekanisize myanya jatinguza kubasiga mwenka nanye nawe yatsigira omwoyo rukwera kandi utura ariyo muri twe ohurira nakugambira hino bwo kwaza kure kinto kahurira yayanga hino bwo kubo byami ubundi akakuretere biroto ngwenu ruyare ruhanga atikozereje ahabo kuba ikintu akakitambuza je chronologically kugira ngo hatakagire twabasa okuburabura mwene twine kore cyango no guma tumwesigire ebe binde byensi niwe yabihangire natwabyesiga ruyare twine kwantu byesiga okumukira mwe bari mnonga bakora bamadini abarintu batwara uhereza omakaga abantu omachachi na nahandona kandi tusimira chumwe tutine bugarikiro munchiriza tutandikira aho program nisisimuka nikugambira ngo cyo kunywa eco ine kwano yirukangira no bwakuba umuruturuturu no bwakuba gati yeciro no bwakuba mu itombe no bwakuba riyari no yirukangira eco kunywa echasting neco kunywa kirunje mnonga ekiri kuretera amani agaganda kuburabura wahuriro bunde bintu bitatamburaje uhuriro mutyo kuremererire no uhuriro oyijiro turo uranoza kwimusyo mukono gwanga uza kwimuka hanso uraryo rutaro ahabwe ncho takuronda eco kunywa echasting it is an energy drink, it is non alcoholic no chinywa ogumor soba echango no kutunga amani hatoka kora ibyo shimekwa no kora no manyangu time waits for no man kandi bajirangu akira ka kuba wasigirweho no butacho basa kukagaininga nahabwecho basa okufayo mnonga kugira ngo onyecho kunywe cha sting kiretere waguma no kwatobwire no kore bintu mbwire obihenderero mbwire atotambura pesi nke yabandi otherwise no isha kuba no falling back oshanga abandi bakusigire utane kujango bakandoga mabi akatorize nkahi natwoyine hoze kutomba fumana we actually nabo kujango tora kwasire bwire mwenu program wetu mpaka shaisha tu ine binje byijwire munsi kwa twine Gideon Senyomo ahabwizo bankeri obu aba NRM bariyo nibakoresa akiraka okwasa kutero bururu obwakubasa gumza mu Burundi bebembezi abarije gumza bano bebembero meshoko baba bahaya hayine nabatahi babo kuruga okuruga ompatize zindi ningashebi nebindi then bakagumzamu bakabasa okugira ngo bagire urukanga urwakubasa kubebembera okubasa kuma basinga akaruraka bwe nizoberi na mnonga bari za capital cities n'ahandi sakwanturunda obururu sakwantero bururu obwaza division so Nambara city na yeti yabasa kutana necho nahabwe eco Gideon Senyomo neja kwa naturetera habarukurura okuteza akaruru ahaha Nambara city then nabwanyuma batushoborere ebintu nibiza kuba nibigenda bita kandi aba kitagwenda nimbatabarusya izo barya nyuma bazyo bumire mutayise president ahwahari kicwamba mwe bari mnonga omukoro gubire murunje mnonga honorable wanje honorable Nyakato woman member of parliament ahabwa kitagwenda we salute you contribution yo koziro kwasa kurebeka ngo mukoro gwo gwashagutyo and we congratulate everyone abaze kwatiro mukono omukorogu lukagenda nko kugujenzire mbwenu ebintu nibinje bitwenda kushikaho nangwa turebere ekibakweta inauguration ya papa musya otunjirwe ningashotirweho kandi hanyuma yo kufa kwa papa otwira ruho agabirwa ruho Papa Francis mwene Papa Liwo mwete Papa Leo echo kwenda kumweta chona kurugerera hiwashomire awi 14 nawe kandi zo bari yanyomwe bazyo ashyikirejo mu ntebeji
okubasa kugira ngu abase kutwara obutware bwe oburahanga mukwasize mukubasa kwebembera edini enkaturuka omunsi yona okubasa kuta omu buteeko kutebekanisa kana n'okubasa gumatwirize hihi na ruhanga omuringo gw'uruhanga mutebekanisiizemu then tija kuba ntwakira ya storage kubasa kureba ebintu oku bitambwire ebintu oku bibonire ebintu oku binuzire turebera omushaija nayekita nashemererwa obujambo naboha abantu betoreire bajwire black and white really it was too massive izoba eryanyomwebazyo mbwenu twija kukanga yokwe omukwemekwa kwe nabwanyuma tubase kureba ensermune rugankahi nehikankahi. This is good news ahabukuba obwashikira kutebwa mu kitebe cyakiryohurire ahasigara ntuje kumanturinda okukora kwa ruhanga mbwenu nkiriza tubase kubakira okuruga omuri Vatican amakuru agatugine Papa Leo wa14 yizira mu motoka erikwera arikuza kushoma misa yo kumwemeka kandi abantu nyamwingi barebwa haruguto rukuza har St Peter's Basilica barikumutangirira n'amashemererwa ogu yataho mu Kiliziya St Peter's Basilica yashaba obutonganizi bw'omwikirire Petero owabiri papa w'okubanza w'Ekiliziya rero nabwo nyuma nuko kubemberwa ba Kardinali Munyiriri akashohora har St Peter's Square okutamba ekitambo kya misa kubaheza kushoma batevangire rukwera ba Kardinali baba batebekanisiibwe babanza gukora omugenzo gwo kumukwaso obumanyiso bwa papa kandi Kardinali Deacon Dominic Mambeti niwe yamujweka pariam ekozirwa mu bya by'omwana gw'entama eyamujwekwa hamabega akamanyiso kuno murisa murunjo hekire entama hamabega je Cardinal Fridorin Ambongo Besungu, Archbishop wa Kinshasa, omuri Democratic Republic of Congo, niwe yamuhasara rero Cardinal Luis Antonio Tangel akamujweka empeta y'obwa papa. Kubaheza papa yakwasibwe evangeli rukwera okurangirira amakuru marungi kandi ba Kardinali hamwe n'abebembezi barebwa bari kumutabarusya kwegesa kwe papa Leo wa 14 yashaba abantu okukwatanisa kandi yajumerera ekita abantu kiriyo nikigenda omu maisho mu ihanga rya Ukraine kandi nabo kuyaheza ekitambo kya misa yabuga no president w'ihanga Volodymyr Zelensky. Possano ritrovarsi nell'abbraccio di Dio. Come può Pietro portare avanti questo compito? Il Vangelo ci dice che è possibile solo perché ha sperimentato nella propria vita l'amore infinito e incondizionato di Dio, anche nell'ora del fallimento e del rinnegamento. Per questo, quando è Gesù a rivolgersi a Pietro, il Vangelo usa il verbo greco agapao,
che si riferisce all'amore che Dio ha per noi. Abandi bebembeza bahika mukuru ogu ni James David Vance uri umuhizi wa mukuru w'ihanga rya Amerika, Prime Minister wa Canada Mark Carney hamwe n'abandi bingi. Aha biro munani by'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2025 Papa Leo w'14 nibwo atoranwa nka Papa wa 2026 okwihekereza yatandika kandi bwa Papa we yabutandikiriza bo mbutongore okwebembera abakaturica barukurengo mu kahumbi kamwe n'obukikurubena bwa TV West and Aidan Bataringaya. Babare mnonga Aidan wabiturambitiraje kandi nyetegere nintekateka ngo niwe wabyetegereza nahabweco Papa Leo nitumwendeza ebirungi byonka kandi notumanyaje ngo rahangana wari kwihaho kandi wari kutaho kunanisho macishumurizo yanje umukasheshekeri izuba abaramuze shura ya kashatu ukurugagwa 15 kwikagwa 3 na gumwe aninde barangu kuyagenzere nahindura abagabe kurugero bwiro kuyabire nabureba nangu nabamwe bakabakora bafa then abona taho ndijo then omwabisi abantu be abisirayeli bacu babashanka bateganisibwa babura kumuhurukiriza hatagaruka abataho abatome mikono y'abagaba banda barabatere bakabagendana then batishikokwe byabashobera batatira mukama garuka basasira agaruka abateraho umugabo ndijo bitu hanyuma yo kufa kwa Papa Francis niko kutunga Papa musya kandi ruhangana kwa koratyo aho kwa byona nebye we yabitebekanisa. Gideon Senyomo yabire ready okubasa kutusiya kugenda misho ahabwizoberi eryakaruruka NRM aka hazard vision okine kuba nakatambura katumwakire West amazina Senyomo Gideon koko babagambire enshonga itwa murembo rambara mnongo itwa bari mu city tukiro mu shonga y'akaruru akaruru nko kaha amutonja gamba karuruka NRM abantu bonja ku torana structures no matkarga LC1 to aza LC2 to aza division aba municipalities na nebya nyuma arakata n'urwire mukatera konka murundogo erizoba ntutera ekibesha NRM nibatera akaruru arengora city nibataba division city NRM flag bearers na nabandi nkabo ntakusibizeyo awitwemerire turi bomba akashozi bomba offices zenkuru za NRM omwanya ogunyenda taise omwami Kawesi ogunuwe arokuteza akaruru arengora city ndo atugamba city antubantureba south north kamwakire Charity ni omre wa TVS anje tugamba akarura akakuza kuterera izoba nukoka mwami Kawesi bagasaba kunyakira kumpa chance no gambara abanya-Uganda n'abantu bakorera abareba TV West nicyo kiriheri izoba mu road map ya NRM. So izoba tuine ebintu bibiri twatine ebintu bibiri bikuru konka kimwe cye nikiburaburamu tukabe tuine aba special interest groups abagurusi abinobere mwambiri na neminyeto abakwene baza omukansozi eza NRM kansozi babariyo bakwereka interest izoba bakaba nominated konka tushitiriza guidelines kache abakwa register zitu bakazi babira zikabireyo Kampala. Okay. So hata chikweli izoba chiro tuina karuru akakubeka yaka magombora konka magombora go mtaone go citizens tugeta divisions. So tukatera karuru kuruga aka mainstream structures kuruga ahabyaro twatera akemeruka izobe meruka abirina eshatu ya Mbara City ya divisions ibiri neza kwerundana byo mu division yayo turonde akachiko aka division chairman arabina yembe division na nobuchiko bwe. Okay. Obuchiko butugambaho noboya abantu abenebere mu SIGs. Special interest groups. Yes. Omwa TV West oguno mwami Kawesi ogunwari kurabyo kutezo bururu twantugamba division level erizo twina karungu kuyatugambera aharengora city. That means twantugamba rengora city twine Mbara City twine Fort Portal City nezini city eza hanjireho
bwemka wese tugambe city za Mbara no muri Mbara twine Mbara City North na Mbara City South abantu baza kwerundanira kaikani. What are the guidelines? Atelizoba abantu bitwa ba Mbara South to division zibiri Mbara South and Mbara North. Mbara North bazakaterera kachika gombora Mbara South bazakaterera omuruti afasiti tu eyabarema. Okay. So guidelines first and foremost is over chairperson ni mpigawa kwenda kuza kurondo wa chairperson obwa league division bashashura kasente kabagambere baza kushashura kasente abana b'emitwali 10 then abakuza chairperson SIGs bashashura emitwalo 5 wena kubana indentebe nashashura emitwalo 5 ejo SIG wabonera cyo obwa chairperson baba gurusi chairperson baba sigazi SIGs abakazi n'emitwalo 5 akwenda obwe chairperson wa NRM n'emitwalo 2 enshonga nakaruru atacyetegereza erizoba nakarunu maka katancha LC1 taro kushashura kija katemba hazamo mutwaro hati yakariya mutwari 15 iwarkwenda kwesimba sentezi credentials ebihandiko na mshanga kaika nakorata abantu bona tukabahereza account ya banka kandi otakashashwire no basa kushashura basa kushashura no shashura izoba no nuko akora hariya no kosisimu yawe no shashura barije twabanje information yona bagine myanya raze kuterwa makaruru abo kwatwa kwiza kwikiza kwemerera myanya ejo otorekire obuhame bwo kushashura bakakukana receipt yawe. Okay. Sente zo ni za account ya NRM. Mwemka wese tugamba karuraka abacho muntu nibantu shabayine kutera karuraka akaruraka nako mutano nko kutuje ntukatera ati aka first and foremost is kuturaze kutera karuru baza kubanza bateza karuru ka SIGs kubara atere baza kutunga abantu 25 abantu 25 baza kutera karuru akeri izoberi omukaruru kitukuza kutera izoba executive eshaji executive parish mana batira ro akatano executive yegombora yegombora bero ba memba ba NRM katugire cyo kureberaho katugire nka eyo mwami jomo cyo kureberaho executive yo mwami jomo abantu ba NRM nabo baza kuba bari n'abatezi bakaruraka baza kutera akaruraka n'abamiruka nani baza kutera akaruraka Omwa TV West yagamba omwami Jomo ogwenu we chairman NRM omkiraka abwambara City South. That means nagamba akachikoke akatorino emyaka 5 nyuma nakon kakwija ba member aba NRM nabone bakwija begite akaruru akokusa kutero erizoba arengo ra city na mnonga city zindi nani ngamba city zindi na mnonga twantu za side nimbani ngamba nkambara city na Fort Portal city ni mmoja kwete ako echichora nchikating across okweto rihanga twantu gamba akutera karuru mwami kawese abwacho muntashi abwacha bebe mzabi ne kutoranwa nkechibina ata chibina echibina nabantu otukorondera izoba abantu otukorondera izoba nabebembezi bechibina division chairman wa division wa NRM
muchetegerezeje okutuwe bendera ni chairman w'ekibiina ko kutwine president witu omugurusi arengo ruhango niwe chairman wa NRM hatu turonda chairman wa NRM wa Mbarara South turonda chairman wa NRM wa Mbarara North ihanga lyona nkabandi kubaheze kuronda chairman aba municipalities nari ba chairman bamagomborra kugaruka nyuma ati turonda chairman we gomborra wa NRM wa pate abazibe kibina cha NRM ninje kimwanja hinaba abantu bamuze kibuze echo aba nabebembezi nkoko yabagamba arengo oro okwata that means twargari abantu bantu garuka bawuso ntumwinaho nibizira nkaye chairman arengo ata undaza kwizira council okay musho twargo mukarura akantu kariko mukarura teze road map ati kuturarwa mukarurwa aka abakweli zatu atwino araka rwakena akena aza kugambira kakari yake birabiri na bina then birabiri na bishatu abiri na bishatu at ezo division ezatera ibiri aziza kwegitera ahayi turiya tutera ka city chairman wa city hati ko kutwina umwami tumwine ngo chairman witu wa city akarukabo abekweza buna bishatu akaruruka NRM kandi akora ko seal twinaka izowe twina bururuna twino bururo bundi bubiri bukuru munonga twine akanti entrepreneur naka workers okay ntuza turabanza kutera abakutwaza kubutera nabo bakubuza kwa bwetaba omukutera aba district abo ni bakuterera nkaye herizo bare aba workers na entrepreneur aba workers na entrepreneur nabo nebiri kweza bina bishatu okay enshonga nakaruka NRM yanagambe bintebe atabishoborokirwa akace kinacengamu ebirabi na bishatu byo kwezoko turiya akaruru ka city ako noho baratena nakaruru k'abakozi abarije kutorana ba delegates national wo kurangura nimba nyenda nkahabera haro campus cyo kureberaho nko mwami mwine mpaka ayabere najwe kiranke minyeto arengo ba ranger izoba that means a leverage ebirabi na bishatu akarura ko no karatankire aho mwanyo gituri erizoba bari batera akaruru arengo ra city na mnonga tubantureba ba division mayors abarakwate ekimina cha NRM ebendera mwamuka wese ebigambo bibiri obutukende abataba kwate bendera abarakwatira ekimina cha NRM abatibe bendera aba ne ba chairpersons ba pate ahamagomborra mbona abarabe for instance aba chairperson witwa gomborra be Rashid Mukasi wakakoba aba chairperson wa south wa south ninja abari mugume mugume benon so ko karukeri izoba mbona mugufu abatibe bendera abana bekibina mwena bakushuganisa ebikwati n'ebikibina cha NRM arengoro yes obugambo biri wa muheru na mnonga abakwinda kuja kutera karuru abakwenda kutera karuru okonoko beyanangiriza na muno abantu bambara north kampu zanju zatukabya tiza kutina kukigamba kankigamba kampu zanju zatukabya mutuyambe izoba tutereja karuru tinkenda munkayana obuntu buke aboko tukozura mu rumo gwitu jeje munonga kuruga hansi mutateganisa akana karuru ejinenjwemwe ntwenda arasingwe abakwantu baza kusharaho orasingwe mishoku kuturazo omukitwa akafuraga aba batanga kuhagira baba ngobo kubaba bakaba ryoko ekine kibina kimwe
chone chitukuronda tukwenda chone chitukuronda turonda kuturasinga karurwaka nka NRM as a party kureba ngo president witu omugurusi yasinga karurwaka na percentage yahiguru mnonga echo tubasa kuchitunga echo zo kuchikaho twarwanira hansi aha konka twatandika kurwana kwete matemamu tuza kugira ubuzibu bw'amani mnonga ogwe no mwami Kawesi Sebumba ogunwara kukura ibyo kuteza akaruru twan tugamba mbara city that means in the south na north abakuza kuterera izoba structures yabigamba okurondera akaruru ka President Museveni obo bururo bukuza kutera nibo bantu 30 kutandikira alengora village bakaronda 30 tubaronda 30 that means bazana bakurampara that means bari bagita abantu 30 ejo neberu shwadiro mwaba betting kuteka ngo abantu 30 aba ni shwadiro yo kurondera President Yoweri Kaguta Museveni chairman wa NRM akaruru tukabe tukunda gambe binebin konka twaza kuzo mu field turebe akarura aka bo abaza katerera izoba bakatera bata utakarga TV wasinasigan Senyomo Gideon omruboma officer NRM aho murembo Rambara bari mnonga Gideon Senyomo okozire chairman mnonga ugumano to updatinga ibintu bitari mwe na bimwe na binonga ebyakaruru ka NRM okori yo baronda ne structuringa okubasa kugira ngo pate yabo ibindi byona no byakhinduka konka at least and babine structures zabo nko kuzine kuba nizebembera ombitwe capital umwe na umwe aha positions zitari zimwe na zimwe nabwecho abato ba flag bearer no kubine kubantu bagumiza abantu batambuze sinzi cyabo cha NRM ahandengo zitarukushana wabari mnonga omwami Kawesi Sebumba okubasa kutusyaho ebyo byona ikwatana nakaruru kerizoba na nebirije kwa nibyeyongeraho omumisho bena kire ko kakanyogire hidakikazaba 20 ezarengo mushayitu eyo kubanza twaza kwitaho kacerisho ngarukansa kwa twine papura zamakuru harimo papura rwitu orwa Bukede orimi Ruganda hamwe na The New Vision orimi Rujungu abwanyu batubase okwija kutandikiraho katumure mbwe tubane tugaruke Vision Group Nisinjo District Nugwiza kwa ebira binabishati byakoza kwa katano mwakovu Achai district henyini omupira gwatarika kurunji munonga twagire sanu ngeri izoba achama na Ron chamano anaweza kawa Minister Bright Wabiraba gwakwata kandi kawa ka Clovis Raheza Dixon Eza Freebird Eza Master Teacher apoto yatema batarika chimaruguni bakurigeza ngo Nicolaisa onelbo byanyuma ya Chief Forosio yazara kunji munonga asara bari bashatu bateri Nicolaisa what a match it's really match kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 byo kwa katano omuri bugamba rwa Mpara. Are you part of a talented Catholic or Anglican choir? Sing for a chance to win cash prize of up to 36 million shillings in the National Martyrs Choral Festival 2025. Simply register with only 100,000 shillings. Using Airtel Money, dial *185, *9#, enter code 1175850, the amount and customer reference. For MTN users, dial *165, *4#, select goods and services and the merchant code NV3. Share a 3-minute video of your choir singing a hymn together with your payment ID to our WhatsApp 0776 877 528 with the choir name, church and diocese before Wednesday 14th May 2025. National Martyrs Choral Festival 2025 is brought to you by New Vision and its partners.
Ebyizo mu mpapuro z'amakuru nibikushibwaho. Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi. Webare mnonga iwochernitwe awa program jase simuka chiricho butun charity omuhereza kandi nuko twijane empapura zitu zamakuru twina ba Green Top Schools ababine pre-primary hamwe na primary hariya ahari Maya mbona tinkwenda ngo shembe nacho mwana mutwaro kwe naisha kuba nadiro musinje mulungi mnonga abakwata bakwata habyo bwonko byonka kureka mbakwatana nabikwatana na environment okurya kumwana ko curricular activities na nebindi byona bamwegeso kuhinga bamwegeso kurisa bamwegese miremende yijermu eze ibyentaranta bakore koko ine kwa no rebere environment yawe na nebindi tinka bigamba ngo nabiheza for now cyo nabasa kuganiraho inamba zabo zese munozireba baterere umusinje na kintu kikuru munonga waro mwana wa mtom primary bityo beno manyangu na future fire mbwene mtecho okwe loja kwa noreba akarunji akarumo nabashangwa ahari Maya Nanziga aharuguto orwa Masaka Kampala loja kwa no batungaje ahabo kuba byona n'ibirungi sports farming music dance and drama ebyo kunya n'ibirungi abashomesa nbari yababuzire mabatu bakaba mukwata kwato but these ones they are doing very very well. Green Top Schools bine kiri kumara ahakurebera umwana wawe okugira nyenchakare enuzire twine echo kunye cha sting ne cha shirinje kumibiri zonka nikigarura mana gaga kuburra harumwe birunge bikuretera mbere gwawe gwayetere kira nabwanyuma gubasagumza mu gukora nko gushebekwa no gukora kandi hatine kiguteganise cyo kunywa kindi kinyubwa buri yomwe oyihireho abakazi benda omukazi wenda otakakorese cyo kunywa echa sting abo kuba umwana kandi hatono wamuhereza webi yaba atarukwenda ankiwo ko rukubyenda so twenda ngo muteganise mureke we akore nko kwarukwenda twine ababaje boutique abambarebera abacara nabiki mukwate nebyo kujwara bakora umukazi w'umurembe uwo mwako go hirobu ningeshi owa ereji kandi bachwefu mungo mukazi mbe no tajwire bwene bakuteka teka won baba bakora kurunje munonga nabashangwa ahamba guta street harugutorwo kandi bar opposite na Central Market hatanka harebana na Fresco Supermarket echapa ni chango kandi ekizimbe kibarumu ne cha GBK House hatkora hike haho wara wabura yobuza konke chapa no cyenyine kiba cyakorekere aho rwenda kuzaho ne cyo rwenda kujwara cyo no mburingwa no mbugufo mbahango no mbuce omukarazi zona noba no kitungana niwe owa wholesale robasa okubahunjiraho ahabo kubambaguzaje ahakasente kace karinganire kaniwo kirgaha obasa kuguza usigaza hamagoba esimu yabona note mushanje note 2 ashatu nemwe anani 3 ashatu ni 2 tunana naba day to day supermarket branch yo mukijungu nabone bakweta bakumanyisa je buzimazi makubine ebyo rwenda byona magaraga aguti twire kandi birungi ebyaha mutindo murungi kandi ha sente ziri kwizira mu ryezo mu economic situation yitwine mu Uganda biri mukaza bakery harimo frozen foods, harimo pastries, harimo beverages, harimo electronics, harimo kitchenware, harimo beddings, hariyo suitcases, school bags, towels, cosmetics, all cleaning materials.
dining tables, office tables ngambe kihandeke kiha za safe za sako nazo ziryo kwetinkwenda akasento kato mu drawer bagicwe kodesa za safe eziri kuguzibwa aba day to day supermarket bari aho hihi omukijungu aha roundabout wabo rya harugutorwa mbarura masaka no wahika ajipo motel enyuma yayo hariho umuhanda gwatembera kuzo mu kijungu kahika roundabout nza kubona ushanga hecapa cha Bikira Maria atiwe bino mangu wahika hor kuza taha mugore cyo rukwenda cyona wagura mbwinji na no mbahango bakutwara bakukiza aho rukubanoza wanda kuze birukoga aho bunde bintahikaje ahabwa kaire terese umweji not umushanje not umukaga not umukaga ndijo not ibiri ija kuba no batungaje ninyenda mpererukena n'abanywani banje abari kujweka bashije je mnonga SUT esati amatayi enkito nebindi binje bikwetagwa umushija aba bright suits abantu bashangwa hala grand building jete equity building opposite former radio west wahika hono nurwa ngenda ngo baronde nebija kuba bakwereza cyo rukwenda kujwa ari umushija waho rukuzahona umuntu akakureba akajatinka bampabire hati nimbasa kuhabuka nawe cyo baronde neje kwando batungaje otunge eco kujwara eco rukwetenga twaza omupapura zitu z'amakuru harimo urupapuro rwa The New Vision na n'urupapura urwa Bukende. New Vision negamba chakasheshaka indaba janti fate of administrators to be determined by beneficiaries. Court panic as the new succession law starts to bite. Etirajiro no hashemye kuba na stira ebintu na nebindi nabagirangu kitandikire kuruma so nye nango shomeje kiragire cyo cyetegereze abako binte bituretire mihondano ombutamanya kuko kucimanya ignorance of the law has no defense so kora azokwe wabura kubicengo kaguma no tahiramwe yiwaye ndero kagwanke nkecishwera cyubwo mu mate beno mangu noza kwendera ugagwire mukando gaferire so to be on a safer side tungor papura or The New Vision osheme moyetegereze you will get what you feel like you need to know about this law, succession law. Then Uganda Airlines lands in London. Wow. Ekine chamanu mnonga noshakwa no bireba orebe oku Uganda Airlines ekotire chafayo landing over London this time round. Then ahan badira NRM primaries roundup of how members voted countrywide. Birmuamu na bino ishakwa no bishoboro kirwaje in any case you're interested bishomba birebe obyetegereze nindani badranti National Matters Choral Festival selections close turache kurara twabikingaho twihamwa babakwasa ko barabiremu ahabwe mpakezi ezebyeshongore byakwaya ebikwatirine na matters ningashi abaferire din kachetentyo Museveni commissions Toro Industrial Hub hold talks with King Oyo nagama kurugarwaha. We thank you very much our president kugenda notera ho those industrial hubs omicheka bitu obonda hakajiro wahonokaho nyuma abazyo umurebere kitagwenda abantu bajya mutende nguto kubanja koransi manya biyaja amureke kuyomberera dereva ariyo mbasa ariyo navuga namaha kubatwara mwamuyomberera naija kora accident. I was like, oh gosh. So nagirango ebintu namanya kuvuga nakumanya basa jikwatsireje nabwecho mureke futero rwari ngubiyona namanya naija kubasa yimuru kuza birumomu otakabiferwa ahabwa urupapura rwitu orwa The New Vision. Nindani bajangu 14 Vision Group journalists shortlisted for ACME Awards. Bariyaha batahibita buturukora nabo ekintu bashitaharurengo rundi nashakwa no shimwe no bireba no bicenga okubiro nibigenda omisho Vision Group okwera kuchikora je SFC Commander Lord Museveni on UPDF rise ndana byo birwaha utabiferwa. Parliament to pass UPDF bill tomorrow abakwenda kubicenga je ebyo nabyo tinkwenda gumenyuma nyenchakaro lebeje parliament eshitami
orebe ko bacajanaho icyo nacyo turebe ahitwabasa kugaruza. America approves Uganda's Bioday Pharma diabetes drugs. Egunomba zo kwatirinana abarwire ba shukari kandi ntirango America yese kwa approvinga umubazogu kandi ukozerwe ihangarite rya Uganda. The decision paves the way for companies' entry into the lucrative market. Yes, let's go there. Nito tubareke ngene twakubasa kukoraho. Ebe byona byo mu papura rwitu orwa the new vision. Ator papura rubonire. Nyo. Ebyo gamba byona nkabugambire, but of course time will not allow me. So katugumene tukoraho chicheshi twabasa. Health and beauty, an unspoken struggle in families. Men battling infertility. Nitshasha okushanga ngu ogizira omukyara wawe nkwebyo kumutweka pe spam count negative gwenda bintu bitarije. So male infertility erume yongera. Do you know your status? Ningo yono ochwera omukazi urubanja ngutakuzara, and when actually the problem is with you. Nyenda mwembuze abakugu babamanyise aha kubasa kubahashobere. Orupapura norwa the new vision. Yitiriza mpirukangiye mukace abo ko orupapuro rwanche zamani buri kimwe n'ikirungi. Number Giant government embarks on northern Uganda massive coffee drawing. 60 billion shillings earmarked for massive coffee planting in northern Uganda. Babachine umwanya muhango umwana mbambaganyirwamo abo kubagwe nugubaje waguhingo mbwinjo kagushohozo mbwinji. Ninjira nguna naba coffee marathon nimwe mwetebekanise aba rwashameire ntungamo ahabwa abeshongozi banya barije kwamba bashimeza izo ndiyo rumwe omunjero niyemwe eyo kubamanyisa omwani okuguru koraje na mnonga 20 involving abakazi mukatare ko mwana mukwingo mwana mukugushohoza je bakagureberera then tukagera mwana oguri ya hamutindo ahabu yangarite ya Uganda. Diamond Platinums will be there. Kenzo, Medotex, Sister Charity, Reiji, bona baryokwe. Omwana chikuru mnonga wabo ine hikana ngo kushika nkibiri hingo mwana ija kumbuga no nyebazi. Pass all level competence based curriculum mathematics this time around nierumu ebe byona birumomo. Papuro rwa so rich and time nindani ndeba kubi they can't handle it. Legend Onyango wins 12th league title in South Africa. Unbelievable. Ariyahe kintu cyona kitira harurengo rundi. He's a legend omkwatena nebya emizano reba yetegereze ekintu akitirata okubasa kushika aharengo. Ntureba Pride Microfinance is now a bank. Yes. Hati echo nacho nyena ngo change woryomwe aba members abo. Ahasigara yenda kumanyisa ngo harimwe mirimo minji munonga hamwera na za tenders. Tender opportunities are also here. Please grab yourself a copy of New Vision. You will thank me later. This is how it looks like this very morning. Na bweto nyenda ngo takashemba nacho orgo nor papra wit. Nichiriza mtwara mu papra wit orwa bukede atna hindra. Fon najihindwa nazo mugiye sitafyo katrebo Uganda orimiye bikwasiza kulira bambega ku parliament ninda nawe mbamworeka okubigenzere uja kwa no mushoma utakashanga uri umushobe ni yemwe. And when you really have an example here where you can borrow a leaf and know what happens, then abechibina chabesije bawandisidwa ne bawera okusuza nupu ne NRM before Obama nyangu hatu bahandikwa atabaza kuronda karura hasigara abandi babinjo mu karura berwaha papa ebyabade Vatican nga kwasibwa obuyinza berwaha very good looking in white wamureba no cha kumotwera kweri oguno mukuru wabiciriza orupapura norwa bukede akasheshe kerizoba ahandi ebinta kwena ngo base kuferwa nindeba nibagira nti omusumba Jumba asimye emirimu muje ari mucara wo mugaga se wankambo. Yes, abamwe mbamba biramba bimanya so nikikuro buntu kusyobwiro muntu okamwebaza akiriyo hurire. Trump atado omusolo ku banku bacheyo Uganda yakufirwa obumbi buli mwaka.
hati mbwe nabo batiraho umushoro nitoko ni yantu bantu biyaho umushoro mbwe na hati byabe byafaye so hembera nko yemerire tyo abo abanyoni bita bari kuterekeye umunsi zaheru na mnonga muri America aho Donald Trump atireho umushoro gwe pass PLE for P6 and P7 abana bitwabo nindeba urupapuro rwabasigayo nimwe rwabateka tekera basa okuhegurura mwana wawe urupapuro ningiyo mwana wahinabira kwireshindira ukome niwe rugure noisha kuba nuganyirwa mu cyango umushiringize rukunwarwo ndukuhenera urupapuro rwa Bukede nibagira nti Crystal Palace yongedo kukabya Guardiola Berwaha Crystal Palace against Manchester City. It was a 1-0 kind of game in favor of Crystal Palace. Then Bajant Alonso, Real Madrid, ene muwanika oba emubika makuru kariya tumwari bit of course katonda yekaya manyi abaratsigara tudababulabe KCCA Vipers ziri ku final mu mpaka zafe eza Uganda Cup so okuongera okunyumirwa weyune empaka zino ojabira bakwegamba nowulira bulungi ahandi nibajante na tete akatareke na tete mbajante abagagga babiri buli omu alese chapa minister nasoberwa buli omu ine chapa chakataraka umugiga ile nondisho mugiga mtahiwe na waine chapa but how do things happen here and who does this anyways nivyebyo urupapuro rwito rwa Bukede nuko rwatira rutyo amakuru omubwijire noja kwa nugatunga urukurwe yonzira na shiringi zawe rukomezonka hey think manyenda chika uzahika tanna mwenda zango mushahiti yo kubanza kuri munsi zo mushaha ya kabiri twaza kumura tsakuba tugaruka cyangwa twina abajenyi bitu abashaka kwamba tuganirira habwatena na erienteka teka ya government ya grow sente z'ubatiro mu banka eza grow ezirukwata habachara ubushonjereke ubukwakuruzo ebirunje birumu byona sakurara twabona aha babashiraho mbwire batuganire mazima batushoborere turebe do we really apply katsomuka hombro mwana wanje nitugaruka otarugaho ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okosa computer okweshongora nebindi bingi twine SARS, twine those all diseases. So that's also kind of affecting achi amagara getu. So ate tubashanga urumu nanomara kwa banaza takuzarwa in that clean environment. Already environment ya siski. So habyambukura already there is already a problem. Umukanteche sagasi. Namakara the teacher almost like so all that has changed the entire environment. So naturajirwa kurwara nkororo kandi zikabara tuca. Twine types z'enkororo. Yes. Twine allergies ezo zinorokozwa. Because an allergic reaction nomburugwawe kubaguriyo no gutereza hajara kachi gwachama mukache gakaterera gwachama mukache but it's your body twine bacteria infections zezo kwa affectinga ebahayitu urukoro rwo kurano shekura ukachwa
ekikorro kiri kekizi nango bwiro bwingi kya yero ekyo kya yero kiraitere kiba kirimu bacteria then twine virus ya covid iyo akakorro kayo running nose ebihize bya nakakorro no karonda kaguma ka drive nkakuba weti nashobora utwizi titakushobora kije kikorro kirya ati ekyo nakyo kikorro viral respiratory tract infection cha bacteria twinemo cyo tukwacha muri akidi cyo tukwachira na bacteria wito kuba between heri nango bwiro bwinje cha bacteria ne kiturira kiri kabarora ni ukakira tugenda nejo abo bahati katibi yo mu studio yataha tubasa kugenda twinde kokopi so hatejo turejo nangwa no bwe kuba eriye ya virus angwa yone ino mwesi ya muru mwinji tia so no hereza all direction so hatejo nayo ne tore nchimaisa mu wakwa umuntu mwe yakwa turukuru na yasa kuturura abantu nango chinde chintame shoni ngaruja hati uwo kuru nurucara kwata abana bato yego abo kubana tata abana kuba kuzara environment bakuzarwamo so bahabyabo urende byafunde mu otuntu tibiri pyuwa so twasanga ko kwijana kabasa ko kumkwata kandi atabana twineho population of course keyoje twineho bingi azabingi babiyomba nana indozi kawe so abana kuba kugaisho mbero n'enkorro bazirekera abazizi hata bazire nabo batwara abantu bazire bagenzi babo then iwo wache bayachira hati izo aneimba nawe arreselerusia so it remains in that category so viral na bacteria nanka okorro ruja twejo now obwiro bwinji ororo allergic rwa allergies nachi oroturukuturu konka naro nurwimuka umuweza changes especially manya asthma nayo na allergy asthma je yokore nayo na allergy konka mb when advanced yahiye konka nayo basically na allergy Orwa kabiri omukuri sente harimo ebizibu byingi harimo endwara harimo season ente zikushara muzika kwima mate okagiri sente kakwima mate mente zurumude andi nikibaho mwobo takimanyire konko shanga obundi wahindura murisa obundi kebe nenywa mizi 5 hato owazaho yajiga hasha mukaga mwene yecanga na checho kibe kizube cyamana kinsingire muno man power abarisa beberebi tubakikanya ingira buri murisa wente nakimango kutungo omuntu wo kuba ina hafamu tuchorobi kandi nibijana na challenge omuba wa mu trainingire ate certain level yakwasire hatagaraka hija ondija atari kubimanya hato shanga oriya yakukwata kugaraka hareveria nikiba cyatwiro bwire nayo jo ni challenge pango muno Orwo kubanza Kwenda no kubanza kwenda ndota wamanya katezo risk yoroho kora bino rwara umutima uri hakatezo akokufata tarayi kora bino rwara shukari uri hakatezo gukufuna overdose okafata tararire kora boy nenda ishari nofuna clot ninga pressure temba so in other words eto ashomesaha iwe umurimo gwawe nkomuntu no kureka ngwafuna okumanyisibwa about the risk ninga katezo ko mweno ojo tinyina katezo akokufata tararira abo kubanyimera of course naja abatabindi ko kumugira amakuma na tura ino goba cyane abaryo mutura kurugatu na nawe bakufanya bakanya uri nakatezo so otarara utabyamire kunga umanye akatezo and then ukore prevention
ombere kwije juba no akwa abechibina kwa okumuntu bakazaliwe bakafira kutindimu boroku ito bechibina nje mbashe bitwaro mukaka chena kwa eji bracket ya kugamu bas no waka warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe ubwo bushobozi ko tabwine iwe wabwiya waruhanga wamugana kahemanya kora uraganaga no bisana tumva bashaka we bari myonga twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urwo bantu twegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe ko nabeninde bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba naga ko mwikuru aineke mani in expectations zina benyine mukana amabana ekeri yo kujya mu shwe bo musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi. Kurunugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura. Ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabenoko. Abashomeza kunabemba rebo mu ishomero ndabari smart. Bakaba jwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemo kandi no bababine no buhabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho bursande shahi naze ciro aha TV West Honga Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nadomishche Simba GK, the one country Jakubizusia, Ngututi no home shonji. Program. Okurugariad. Monday to Friday, rock banza pakora katan. Shaham shanjune chweka mpaka. Shaham mwenda somwe hangwe. Yes, aho kubano chake shongora kor kwenda. Tukakakuterera ntuturu butono. Ninga shichi. Live. Aha TV we. Can't kakwira hona na vibe. Yes. Hey. We love you so much. Stay tuned to Bakunda. Bye bye. Obujurizi ebyembabazi enkora birungi tugambira omuntu owakolera kintu ekyo tariyegwa magaraga bugona izina nkamazima ayi abanyankorera bagira ngo entasima haburo waje mwini ntwara umugisho kusima madamu asimwe Aneti yebare kuba muzire ninyujuka nukushoma ishomero ebintu bukaba bitangwe nango mwe feasible kongo kankwata hamukono wankunda nabo mwana wambero muzije mwene rahanga kumpere mishi ninkusima ntine bugariciro nkera hamutuma yebare nahindi oine omukono omuryeche mukama akumpere mishi hareche shongoro ombiburu ekinkwasa kikugira ngo Yesu akanjije imbabazi ecyati Paul mwene akakeshongoro nanisha bakagendere kimwe aho tuhewa ushizo mbabasi habo kwica
mazina ninye Simba Jike, and of course nyori izoba nije kusima munywani wanje untaragambo mwizina but niyenda kumusima kugira ngo ebero kibanza byo kubanza 2024 nkagenda narwara nabakubi ntine zirwaro ntine cyo kurya yandaberaho yamfaho yashashira all my hospital bills yamfunire cyo kurya yandebera kandi nabaje kazagaruka mu rumonyi namani ninje abantu batakumanye cyabireho konko muntogo kwa horhona mukama akunkumere kandi akeshongoro ninye nabakumpire. My God is bigger okurugwa best Emily. My God is bigger than end of my troubles. My God is bigger, He is bigger. My God is higher than end of my mountain. Yejunise namba yitu ya WhatsApp noti mushanje mukaga 2 98 82 nkaga 2 otebeze eki yakukolire rero nsiyone manye kuno muntu w'umutano rero tumusime hamwe program tumusime aha TV West nehinda. Kupimanani watalika mpanchi abalala banchawe simawulile oh na banange mwasiba muta omunene sherezote mugusubo sho nzera busagwa munze najigenda munjiraba anti omunene sherezo representing to say a final de makalmi up top we go so sho representing a final de ma show omunene serezo togusubu abanange You are so different. Oh yeah, we don't want anybody. You don't need nobody. I do. Hejuru kundo teka shara, uzima jikume kebendera. Dika yoko fantasy. I'll be a ninja, you're sexy ninja. Sisabora kota, niyo wapesana makono wana geta semera. Wali woba hustler, get the people. Wobula woba musibe njegere. Otefero. Omuntu yabanda ati madine taina titi nenenti. Nikareba ngura musimu. Nikaza kushaka tuwe. Alikwinire. Abati mutamwise. Omuzano gwo bunyamurungi ogwa Ankore Actors. Ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera ohurire TV West Burua Kashatu Norua Kana Shahi Naseche Omuzano ogu naguba murumu ebikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura busa Ankore Actors nugwo muzano ogutashemibire kuba nofe Oyu n'omukuru nk'embaga AGM za Sako graduations emipira n'enkunga n'ezindi noyenda ngu abantu bazilebe live ninga shubutunu aha TV West utaferwa mu gishogu obwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shubutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga otere simeji eya notina 14 3 nshanju not TV West nehinda Binge
kuki nibambuza ebibuzo okushaba no kuhimbisa nicyo twebembeza burikire ubwo turi kusima ruhanga ahawe icyonco cy'amagara agatwire buri Sunday eshatu z'akasheshe aha porogaramu yandi ya Musimanta nituba twinira abahereza ba Mukama abari kwiza umwoyo wawe n'ikigambo cya Mukama hamwe nabo abari kuba batuhereza ubujuruzi aha byababireho no kubabirabiremo oyine cyo kwenda kumanya habikwatirine nebyo buhinji no burisa kureka yo muhogo negoba ako ico yayo wabayihereze kubyara no kwiha mu mwata ukargara muhogo yekakora utukashatura nuguza buri rwa kabiri shaha ishatu necwe kaziciro nituba twinire programeji erikwegesa uko wakubasa kwejumbiro mbyo buhinji no burisa kandi ukabasa kwetungura hatege nayo aha ezente santurambura hatizine kamanda ugu ni kamanda wazo hati no kwijana akabone jane iwe twabataka basa kuja kugikara bagato kwirya kandi kitwegesa abantu ente yabe humwireho ni abane koreka ngo ine amagara marungi ubu kure abantu abo kukiro wingi ibitoke mbatezo butoke buke abo kugira ngo baba tareberege munonga ecyoko cyatera hari amahuri garagamwe ibinyogori ibyo nibambiriye munonga byaza kukakura bishisha ingingo kwa ne twari byo kurya kuriya banje bayitanga byo kurya batakizayo so tarafuteza ubutoke tine mutwe nacyo n'ekintu cyukuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ntenko ko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta porogaramu n'ubuhinji no burisa umuhereza wawe ndi Ivan Tsim twagaruka tutyo munywano witu twatwine kutayisa aba grow bakiryo mu muhanda nibija baguma batushikombuire tuje kuba tubabaretera bitakire kaka twasiremu manya TV tegaruka nyuma kiri cyo butun charity omuhereza edakika za 2 ezaningo mushayitu ya kabiri esente zina ninjangu munchirize tubase kuziganiraho turebe iwo muntu ari gokwe ko kushika uzicenga ninga nozura ngo kuturi aho ntubugamba then bukakoma kwa kuzicenga wahikayo ushange bambaza gambaho ko kono kwebiri ninga no hikayo shango bundi byatanatanamu twenda ngo tubase kureba esentezi tukarebaho esente eza superwoman twarebaho ezeza grow twarebaho ezeza batiro development bank ahabwa entrepreneurs then twareba ezemyoga twisha twareba eza PDM twisha twareba eza youth livelihood yes eze sentes barukuta omu mabank ngo tubenoho twagenda tukaziha zona ziri aharurengo rwo kugira ngo nizenda kuretera abantu okuruga omu bworo ziri kutibwa yo government bakata hemitendera eizirarabemu okuzine kubane zitungwa omuringo kutwakweta bazeta soft loans omuringo kutwakweta ogworobi bitari nkebyo kugira wakisinge kibanja manyamanya byakadoneskai oreta barakwemerere mbangahi dererere ngeni batawona ka percentage kache ko kugira ngo katakashana na nezo izuwa kwasa kwano gena direct on banka obo musako obo mukaboxi oba wa manerenda ebyebyo mbwenu akashesha akanye nangu tuganire ututebeze yiwe bintu ebi okuwo twire no bireba kuba kuzigamba sentezi muzayo muzakira
numuzaye muzakira sentezi ninga kutukubigamba bukoma kumwe mutakuzakira ikizubu cyanyine kiha. Where do you find the problem? Cash hatubwe kaneza government kan baba zithangu tubase kutyamura ziyo mstinsa zitom chindi hati we nje ngutori mu government ahabwe nchama tuno urugendo kagachimitamwe biti okareke bintu bikahingura. Obona za kushango shango muntu sentezi azihireyo bendeza PDM bakutereza bamuha ahabizampo by'abantu abakurisa akaka miliyoni kamwe nangwa ni miliyoni imwe taketa ka miliyoni abo kwa money is money. Yachoro kutanditsa chona nchiyaje nchiba chango mpaka kuchine kwa nchendera. Abantu bagenzire barise empunu barise nkoko barise mbuzi batandika ibintu bitari mwe na bimwe ino undebere bari kugira ngo na rundana miliyoni 3 buri zoba tray z'amahuru z'ukuri ko 3 naha ino ndebe na rundane mitwaro 20 buri zoba hati waza kutaho wiki kashi waza kutaho okwezi kashi waza kubara umwaka gwona nojanga umuntu ogunatakozere kintu cyangwa mnonga kugira ngo nobu wakumwetero bwa prime minister natakwenda no kubuhurira. You know, just starting with 1 million. Esentezi bazitunga bazikoresa ekikuru no kurangwa umuto gwawe, you know, was gerra point yo kugenderire kugira ngo zibene ho zahenderera ebirija hagati yaho takabiteka teka. Nangwa no shakunjira kwa analyzing ngo mbumene nanke bizampo nashanga ngo abacara sentezo mwe bazihayo okukira abashije nangwa no mwe no twakugira ngo ubona bingana okuzihayo konka abacara nabakira kuzikoresa okukira abashija okubine kubamba zikoresa ngweni nyena ngo terre mutoki niwo kwa hoshitami esentezi kuba kuzigamba mugenda muzakira abazakire zihendire zita ziriyo niziyambaho okwokwe kumukuzisiye muri basagire cyahindukaho ningo bundi ziyambireho bake ubundi abandi zabafera umungaro. Twenda turebe esente ya government eye kujana neta omabanka gitu agaturi hihi kugira ngo tubase kuziyeza base kutongera ha mutindo ziriyo nizikora zita ombicweka byite biturumu kandi nano magaraga kutiriyo ntutura okubasa kugira ngo nyencha kare yitu ebase kuba nonje. Nyongera kugambira echo kinyo cy'abasting necho kinyo cy'irunje mnonga abo kwa tugarura mani energy drink njitamani okugira ngo base gukora je mirimo yawe izo baryona cyarte wana uraryaha nagamba tarukwitsya kandi bintaka bisyayo obeno manyango cyo kunywa nabatire mu echasting tina hakunshasha tina hundu kuguyaguya tina hunguza kwehindura mu gahurira byanjire no ntabwo echo nanye incejumbira muri cyashirinje ku mibiri sonka aho hihabuduka bwa kwanyo bwa hifo bwa ruguro bwa rubaju na kuri yo mbusenta bwanyo bwo mu kubani ndani mugamba bwa bucwampare manyabuha okweyona echo kunyo cha sting no chishangayo kandi turabanyana bitaba day to day ebintu byone byo kwenda koreso mu magaragawe ago butura byona babyine ebyo munju ebyo mu compound ebyo mu kiyungu ebyanka byona babyine ebyo kuri bya buri muringo byona biri omu supermarket ya day to day bari nkahi bari omu kijungu aha round about yo mu kijungu wabo rya haruguto rwa Masaka mbarra Masaka ko kikawutaha aje motel imwe na muri kumanya nga wahikonosho mecha pareba hanyuma waro omuhanda ogwatembera aha mukono gwa buryo wano rugambarra noza Masaka haruguto then watembaho kacheno shira round about aba day to day aho bari kushangwa zayitunge cyo rukwenda cyona habeje rkwiziro mu nshaho yawe kandi bajangu babugora binji ninga wagure bihangwe biremire nabakutwara mpaka aha mwanya gwawe aho rukwano bitwara nyitereza nkwese mu yabo baterere hati obuze cyo rukwenda kutunga not mushanje not mukaga ndijo not ibiri oja kwa notungaje aba day to day aba budget boutique ahabwa bichi n'abakazi ebijwaro nyenango bene bo bayirukangiraho bari ya GBK house aho mu rembo rwambarra aha Mbaguta street opposite Central Market aha hari na Fresco supermarket oja kwa notunga
aba budget boutique bakujweke obase kutya mukaje aba bright suits bari aha la grand building opposite former radio west bino situ zo muremba bw'umushija n'umusigazi imwe bastandika kugira inyama zikwijiro mu koti ne shaha n'amasati na netayi nenkitoza hamwe no johoro pyu ohwire orukuza aha bwa size zona color zona na category zona eze bintu ebyo abo banywani bitu aba bright suits zayo hati noja kutunga akasheka amatama wambugana noja kunyebazo cyartewe bare okugamba ahaba bright suits tuyaha sente za government ezerukuta on bank okugira ngo tuziheyo tuzikorese aha magoba machago then nana obwiro ko batireho kana nabantu abuzikwazi targetingire ziba ya mbere tuziba ya mbere muzubwinezo ninga tumuzubwine kumukuzayo what do you find turebe ibintu bya government kuri aha ground yiba kubita billion bikora ninga harimo kujabirira turagarucyane jako noterese mu yawe noti ibiro noti mwenda noti inamwenda otuterere tuganire niwe otushoborere uko wanyu byashyikireyo kubyashyikireyo mukabitunga ukubitunga ukaba kwanguhi konkashibwe mukabitunga byona byijwire mbwe nushi mwabishashwire mwabigarire ninga nimuhikanimwe muroba program nesesi mukanjira cyo kutunga charity adakiga 30 ezari ngumushayiti ya kabiri twaza kuhumuraho turagaruke nza kuba tutandikiraho nesimu zawe tubase okutambura hamwe otakargaho For Miss Uganda is back on Star Times Makula Chika. All regions compete for one crown. Who will be the next true Ugandan beauty queen? Do you have the looks, the brains, the confidence? This is your chance. For registration, log on to www.missuganda.co.ug before 20th June. Miss Uganda 2025 premieres on 27th June at 8 p.m. on Makula Chika. Stay connected on Star Times to watch the journey to the crown. Miss Uganda, true Ugandan beauty. This search is sponsored by Vian Esheri, Sino Mbale Industrial Park, U-Home, Xiaomi, and Tico Safari Lodge, and lead sponsor Tianao Furniture Manufacturing. It's time for the main event. This is incredible. And I want it now. Oh, yes. He has written it. And the dream lives on. I cannot believe it. Stay connected to DSTV this April and May and get all the football finals you want. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox omu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox nibujanjara buti okuhikanira kimwe n'omuntu owayerekire obumanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirukozibwa omu rwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo obumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omuriro orohererwa ha mubiri okuha amaani omu magara goona na n'okuzimba enturugunyu. Okwo nikwo orikubasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri aha gundi n'omuntu okebeirwe kikahamibwa kuba aine oburwaire bwa mpox. Yetantara ebintu byona ebikozesibwa omu rwaire oine obubonero bwa mpox. Guma naaba omu ngaro orikukozesa saabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aha rutezo rw'okubukwatwa. Kuwakureeba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox teera aha namba etari y'okushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Omupira otafe omupira wiguga oturukwetera
sekiniro nirakongere umupira kuri hagati y'abakozi ba Radio West Vision Group ni Sinjo District nugwiza kuba ibirabi nabishati byo kuza kwa gatanu mwakovu achayi district henyini umupira kwatarika kunje munonga twagire shanu ngeri izoba chama na Ron neza kawa Minister Bright Rabiraba wakwata kandi kawa ka Clovis heza Dixon heza free heza master teacher apato yatema batarika chimaruguni bakurigeza ngo Nicolaisa honorable byanyuma chief Flosio yazara kunje munonga asara bari bashatu bateri Nicolaisa. What a match! It's a winning match! Kandi tsakwatiro guno muzano gwa Kasameme ebiro 30 kwa katano omuri mugamba rwa Mpara. Are you a woman with a small-scale business with a dream of growing it to another level? The GROW Project is here to support you in realizing your dream. The GROW Project is a government initiative implemented by the Ministry of Gender, Labor and Social Development and Private Sector Foundation Uganda with support from the World Bank. We support women-owned businesses across the country to gain hands-on and business management skills through training within your location, business financing through grants and affordable loans, and infrastructure in your areas of operation to enable you to increase your productivity. If you have a business that makes sales of up to 800,000 Uganda shillings per month, the GROW Project has the tools and resources to help you succeed. For more information, contact your district or city GROW focal person or call our toll-free line on 0800 307 777 to learn more about how you can benefit from the GROW Project's services. The GROW Project, empowering women economically, transforming communities. bari mnonga iwotirane twabwa program eji ya system ka kiri cyo butunji charity yo muhereza kandi twaturiyo ntuganira ahanshonge kwatirina ne sente is government zerukuta omabanka gitwaga kutekatega ngwe gaturi hihi okujanga tuziye tuzikorese aha ka sente kacha aha percentage inche umuringo go kutereberaka na no kutimusya kubasa kuba abinemu ngashi abarahacha hakiri abujangwe basekutwiha omboro tubirebere esente eza grow zirya twajya bukta isabantu abanka tubatufika mbwire ngweno katugumize muturebe sente zi numuzimanyaho umwazimanya numuzishanga umwazishanga numuzitungo mburinganiza ubwo buringaniza kumukuzitwara imwe mukoro mburinganiza ingano mishikani mu mwihuta naco chweraho twenda mutoreke itafari kuri yaberera hango er government yerwa netwongeraho esente zabanzirabira omabanka ago ahurire twetegerezangane smitu eyigwire otuganirire noti mwenda noti inamwenda ntwenda nguturistuhicheyoje turebe government cyeru gukora kugira beshi ya mustari nkengamba yanyu yinkuba ni impurura ninga no kutayo tukagumaho ntureba bureba bisho bwotazakira kadje ntuwazakira enshongeri inkai ekizibundi kira sente zikaneze tukabazitwa abwenje ntuzaho tukareba bureba ineni case bwiyo kuwazi hayo zikozereke kiba kugambira kiba kugira ngo nizikora you know otu updating turebe hitwine kuba netugumya amani ahabwa programs za government okuzirika zigendo misho na mnongezi kwatirine na akasente noti bir not inamwenda mwenda noti inamwenda esumite igwire otugambire iwe okoro kubireba turiyo nturgomboro ntwongera kurohama ora sente ziye za grown gamba tukaribeza superwoman tukarebeza emyoga twareba PDM twareba youth livelihood twareba izinde z'abachara niziyaho nyinjaho okubasa kwimusya emitindo yitu twareze batire omu Uganda Development Bank
ahabwa entrepreneurs abakuje bakutandikaho ebintu nkebyo byona ntenda kutunje turebe zaba zikugasire zitakugasire zaba zishyireyo zitashyireyo ukazihurira wazimanya ninga tukuzimanya ninye natikuretera ubwo kubanza tereze round up y'ebintu ebi turebe kitwasire noti bir noti mwenda noti ina mwenda tegerize esumi yawe obase kongera kutushoborera ewe ukora buno bireba ebi government ebyo kuteramu akasente obundi tukaba hachiri sente za PDM aho zizire hwaho ezishire aha muntu wabutosha kuriya ahansi ahagomborra ekyo nakyo kikakiri ekigendererwa kya gavumenti ky'okugira ngu mbwenu kore noye kwasa ngu banki eri mbarra hati mbwenu kaba kuhikye hihi then bakoreka emitende yoshe mikwano ozitunga mbwenu oyihire hezo n'ezindi ebintu bikutamburire bita bitebekanisiibwe bita bikushikire bita bibonire bita bijabirire bita byona tubase okukwatayo ubundi tukahweraho government okumanya what is happening on the ground ubundi kwakwasa ine kuba ebitabashikire then tubasa kureba ubundi mbone bitebekanisibwamu ningana byongerwamu ahabwa okurugiro kumurije kuba mugambere tegeriza sumu yawe nyoreka nguno bicenga ninga to kubicenga then tubonaho kwata sentezo ezi government erukuta omabanka. Hello. Esumita igwire. Hello. 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 Noti ibiri noti esum area screen yawe banho wako porra noti ibiri noti ina noti ina mwenda kandi simu nazo kusura steganse nyinja kwa analysis yanzerera hasigara mbamanyise ngusentezo ziriyo then mugende bize kuronda. Hello. Ndiraje sebo. Namarunji ayiwaterra na namazina na neshonge yo kutugambira hanshongeje. Yes. Okay. Okay. Babare mnonga okutugambira ahashonga nteji katwakiro ndisho. Hello. Waza kugamba nitwe ninkushaba ngo chendeze ahavori mu TV set yawe ningo jumarire ho chumwe kugira ngo turuzaneje kandi yirire nkaho aho harugura har network anonje. Hello. Hello. Sebo. Je ndi tata olio tyangasa nyisokuliriza. Nani nyabo. Mugamba che Kampala. Ngurongeza na twali mutabana. Obusente babuteka mu banka tata wali obujeyo koko batonna ba watobumanyi. Ngaite tufuna na kitoko kwenda kubijjayo opale kinazeta gananye. Nakumekire kozo mulimo gwanje yambi abantu. Yes. Eke ndiwabula kutegisaba yali koze yayifunye abantu bayo abalondola sente ku bantu abajjayo. Kandi abantu bangi bajeyo sente ezo nga nekyokukola takiina. Nga takimanyi. Olwokuba awulidde ni gavumenti ndaje sente omugoba oteekayo omutono n'agenda kudda mwana ngoye n'afuna obuziza akulya waka. Yes. Okukakana nga sente ezo zibuze nga tezirina okuddayo. Era. Kati wabadde ebitundu ebimu bawulira nga bamubatandise n'okudduka emisinde ezibabuze tebazaayo olwokuba yazijjayo nga talina kigendererwa. Gavumenti yalibadde ekola ekintu ogyeyakakadde ka ssente atulaba kugenda kakozesa ate era ogenda kateeka mu
iye okukora nayo kubeera ati tekibatendekitayo ngeze kulinange yes that's where we webale okubeerako nnyo mukwano gwaffe mutaawe ezana Kampala tukwagala nnyo okay sente nibaziyayo konka kuba kuranguzizire bagenda batwara konka ubu yatwara ekyakuza kuzikosa tikitebeekanisibwe nguza kukitambura kiti na kiti you know nekiju kyenkoko toka you know katurebe hello tuyambe hwaho sebo nakwakira sebo byambite kwa kuteganisa abo kwa kuri yo nyuma wasiga TV eri kugamba atwana hurra TV ogaruka hurra musumo ogaruka bikugarukira bra plan so chendo banze wiyahova yimwejo hello twakwakira mwenda kubakiranga muronda harika network je tubase okurikirizana je abo kuba TV West hello jawab turireje hello wanji Muriroka ndireje nakwakira amazina na necho rukugamba ha sentezi Ndanyita aineba makizi minduga Kampala ego hello atwokureka over ya TV set yawe hata bisiteganisa kandi oine point yo kwenda kutuganirira tube updated we get to know what is happening on the ground hato kibirekaho airtime agenda n'ekitenso tubura kukitunga hato batutayijira mustwani twenda sorry about that nyendangu oyetebekanise ni nyendayo kora omwe wenka nabwanyuma base kwereza bisinsino umuchago kwijana wakakora akabasa kuhendera program eje dakikana ni 5 ize mushayiti ya kabiri kandi turi aha sentezi tugambire turebe hello sebo nakwakira nasereza ku district wanji nasereza ku district chenjojo okay sentezi ez government ari kutombanka numziyayo ninga numbururo mu makuru inamasiko nakomaho abo kwatinda kuza kogaho kuza omushaha za bisinsino gayetware nimba nyine shaha nimba nimbe anyway nyina taye mukipaha ariyo nanterera mukono nangereke shaha it is well wabare mnonga yo wagumananye aba program eje yasisimka abatera masimu thank you very much kutamuka airtime kubasa kuombeka hamwe yihanga kandi nyina matsiko ngwecho numucenga ngo sente ziriyo zayo zacire konka oboyi no muramwa gwazo ko wagambo kuyanagamba banzo preparing aho rukuza kubibe mbibo then wahika eshange einahe kubasa kucirra ikakurura kandi kargamu ebyane byo kwenda ngo erjema otherwise wazi yatine plan oja kuzikorese zeryo atoshashura magoba gabusha naho kuzihuta hine kandi nozihanka abo kwecho aboine kutanika zikargamu nacho torashitanisire twahumra twarugaha twakwakira bitsinsino nababase kuzana party program ekiri sisimuka